الزول في اللون مازال مسلاي وسكاسي يتكمل غاف وسكيل با نار فا ما دوال ميم ديالنا مي كذا كي تولي ما كثوران فا فقايث فورو اقفايلي افارنوس افاندو وسمثنا وسكيل فا إقلان ذا زنزار نار سوسكيل با إقلان ذا كار اي مسناون كي كان ثوران كي تيدي تفهم كمال بوعمر هذه ثقولتني ولا مسني زرين سي ان كونسنسوس تدز فران الا كنستخدم از كار نا لوكلوزيف با ماشي ذا زنزار فا مازال كي كاين يطقطو مسلاي مازال يتساول مساي في اللاس ذا شكيرا ناوي ذيك التان ثمغلير نيوث إقلان كي كاين تخدم قلنا كاين تسنيلس لا لينغويستيك ثكين ذ مسا سكينة سليماني أيت أحمد سعان غذازنا الدبلوم ديبلوم ديتود ابروفوندي سي زاويت دي لا سوربون سينيري سكينة زلف لما سكينة الزلف لك يا رشيد. تنميرتي تنو فكاياكيا تنميرتي ثاني ميرتيك منيك قبلتينو في قالنا ضاغا نشكو ديون وما هذا كي نعرض غيس نعن تكست نعن بوستي ولا دي فيسبوك تصلحاض في مسلت كي نبا نا فا او يفن وقبل انك شمس القايث تقول شكي غادي نظن سكينه سليماني اي تحمد سكينة سليماني تحمد اللي سيزيك ديال الجزائر اسمي لا ديال الجزائر ولو فيها راه كنا خدمة هكاكيا في تمازيغ نتبع كان اللي يكون مولود مع مريض ديال الوقت نيا سيكوالي لا سيكوالي ولا الشجرة راميك اسمت كلار تاع فرنسا دون وفيت تسوير سكني الخدمة غاين نبغيها دونك سجلت ديجا يماني ولي ناركو ساعدة 3 سنين ديالنا ساكن وغالا كشما l'université René Descartes à la Sorbonne. Donc je me suis inscrite en linguistique appliquée à la langue. La sociolinguistique, j'ai vraiment choisi le côté grammaire, appliqué vraiment à la langue. Et j'ai travaillé sous la direction d'un professeur de linguistique, Fernand Bentoulila. C'est le Maroc, mais c'est vraiment quelqu'un. Voilà. Donc, ça a été la maîtrise. J'ai soutenu ma maîtrise, ensuite j'ai le diplôme, ensuite j'ai soutenu un DEA. Après, les questions familiales ont fait que j'ai dû arrêter. J'ai publié un livre sur les proverbes et 2 livres pour enfants. Voilà. En gros, si on peut dire, أين خدمة. هكا سلامت داك كاين سوزل تودرت نسكينه سليماني غيتحمد شكي دي بوين غورنس كنا دفك تامورليس هكاكي غاف مسات كاين نسكيلن فان با ثنيض سكينه كي ونكاكي وما كراث ناغ Audrey, un post-théorème, il y a lieu de constater que cette question sur la notation du V est toujours posée. Elle soulève des questions, sachant qu'en matière de recherche, des travaux de recherche, rien n'est jamais figé dans le marbre. ذو الصح خاطر فيك نتني ذاك الناس يلينا ماشي تقصي طاقي لو في ماشي محسبيه وهينت نغ وتبغينا راه وداس خممنا راه اكني ياك من لا ولا تنكيني تقولني يوري مامي قرا لونيفرسيتي روني ديكارت مات كيتلي سميت السفرة 7 اكني إلا أكني تبعن وياك كي شوية البوين لي شون غلطن إذا غير غلطني الكلية c'est que on est parti sur les paires par exemple ce te the de ge les occlusives et l'aspirante et pour le V et le B on est parti sur B Yunus Kilken pour soi-disant noter le V et 2B pour noter le B. Et après, déjà, autant
il est spirante, et les occlusives, les autres phonèmes, les phonèmes, mais pour V, il y a un problème parce qu'on emploie V et on écrit B. Donc, Goyegir et Irma, donc j'ai développé voilà, dans l'article, on va peut-être revenir après dans le détail. Donc, je me suis posé la question en me disant, à partir des exemples, à partir d'une description linguistique, comme quoi qu'il y a bien il y a bien une opposition entre V et B du point de vue phonologique et du point de vue phonétique. هكا تيد النيض اغفل لكي غاسول ما لان اللي فونا من يظن عندها الا وغفل لكي ماشي حاجه كان مدن كان غوسكي لكي با نغفا كاين تيدي سام كمال بوعمارة هاد نولي توغا تو سويت اكزول نا نيكستري سي ذوي نسني ناسوك سير نخدم داكي دي اوتاوا ولي تشيد النغالون de crochet. Appliquons la même règle à d'autres phonèmes. C'est le même phonème qui donne deux réalisations phonétiques. Da, il a da. Je vais prendre un autre exemple. Le Ka, c'est la même chose. Ka, il a Ka. Etc., etc. Pourquoi on a choisi seulement ce V? Pourquoi le choix du V? Ne donnez pas de la notation phonétique à la notation à tendance phonologique. Il se trouve que par exemple, da. Tu vois, da, phonétiquement, le cardinal phonétiquement, c'est comme ça. Da. Et pourtant, dans la notation tout court, voilà. Il est Akel, il se prononce Akel, mais à demi, Akel. Et bien, c'est la même chose, c'est la même. Il y a un minimum de cohérence, sinon, c'est frère. Un minimum de cohérence. Pourquoi le choix de faire à la limite, c'est ponchabile. Ou le choix de c'est ponchabile. Pour différencier, par exemple, de Shawi, pour différencier extérieur. Mais ça veut dire quoi politique? Ça veut dire absolument rien du tout. Ils veulent juste chacun de mix qui parle pas. Non, mais non, Arjoud, non, mix, avec la notation phonétique. إلا كان نفرز قال سين قال ثيرة ياكدوا يناثم كدارو خاطر ثيرة قال 98 زعما هذا صحف الميكس زعما هذا صحف نابورت كي on peut utiliser la notation phonétique. إذا خدمتي دونتر كروشي إلا خصكم هذا كونتر كروشي. Je suis d'accord, mais دونتر كروشي اللي داك يلقى مي اسمر يعدو ثيراكم الدنيا رزقكم الدن. N'oublions pas que là nous sommes dans une situation de faiblesse. On n'a pas d'académie, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas fort. Et en plus, de temps en temps, il va casser un consensus qui a été réalisé sur une durée moins d'un siècle. Ce n'est pas un consensus, il a fallu un siècle au moins. Voilà, il y a quelqu'un qui entre pour casser un consensus. أثنو غالد أكيد إذا سم كمال بوعمارة سكينة لن خمسة يسكيل نكاكين يسعن سين وذماون أزنزاغ أكذو وقاغ أقاغ نا أوكلوزيف أتيد نسنطق با تا دا كا أكذقا ما إلا سوذ مزنزاغ أتيد نسنطق ذا تا ذا كا غا وحنا ما كاينش نفيرن تروحوا ندساون ميلان اسميس ميلان ذا كاغون اش نفيرين نروحوا من طلنا كتسوغ ماسا
اسكسيو سكينه اكيد دي سانتياغو بامبارا ايواشو السحان ياك يوث تالا كي المنطق ماشي حاجه كان البارني ثيورن دونك الكونسنسوس الا فنشتكي شو تيري ثينم Voilà, voilà, justement, دي لا فيديو نيني سيثيون قلنا دي لا ساليني شو تخمم في البيكيا يفكد la description phonétique, là-dessus on est tous d'accord. La description phonétique du V, c'est une labiodontale, V, نستخدمش نفير نيك تورمسك ثدينيا B, c'est une labiale. Ça, c'est la description phonétique. Mais la phonétique et la phonologie. Et la phonologie, c'est déjà des choses. La phonologie, la corrélation, est-ce qu'il est إذا غير شرفن دكوياكيل لأن ثمانين وثلاثين وقيل سكيل ندي مسليتي كنت قبيلات سي ما كيدنيغ سي لي زوكلوزيف اي لي سبيرونت لانت خمسة يسنت إلا تا سو يكوز تو زو يكوز دو كو يكوز كو اي فو يكوز كو اي يسقس لا تقسيطاكيا نبو بيجي autant ceux c'est une spirante et une occlusive et puis سمخلف توالن mais دينير Célia tu emploies une spirante mais دينير توتيا tu emploies une occlusive voilà donc سمخلفنت أولاً هي كيداين تيبانن أما ديال نيكيت سي أون برون الفونيم دو إي زو كيف أديني زم الدم وزم سبيرونت الدم أوكلوسيف ما ديني كو يكود كو أكاي كال كو يكود كو إجما يقوما ما إلا تقسيطاكين بو ما ديني بو ولاش سوري بو سينيسكيل النارسيون لازم تفضل كيف ولا لا المحل في جالسن مرة نهدر نسوسرو يفو لا نوالن يباند بلي إمي لا نوالن نسوسرو يبو لا نوالن نسوسرو يفو دونك بو يجير الفو نتسد فو خاص يمخلف سي فرا يمخلف خاطر الناس والي ضويا سورتو السنة كيف مخلف نكال بيسكي ون سبيرون ويضي لي اوكلوزيف مي veut بويغير en réalité c'est pareil du point de vue phonétique du point de vue de la phonétique مخلفن on utilise soit les lèvres soit la langue les lèvres et les dents donc émir émir il a donc ça me paraît logique émir il a peu émir c'est une seule on a qu'un مليح émir سبع يمسولا سبع نكجي سبع نميس il laisse سيونسكيل تو سينسكيل المدوية لأن سبع émir il est بيجي il a l'attendu etnero avec 2B, la simple etnero avec B. Sauf qu'il n'y a pas d'opposition spirante et occlusive. Donc, systématiquement, moi aussi, ou les Kenya, بسميتسالو راكي سبعة يديتشن يتمرن مشيتسالو نزبولا après خدمة حملة غير خدمة راكي que pour moi B et B se prononcent exactement de la même manière. Le B, à partir du moment où on écrit le V avec un seul B et les mots qui se prononcent B avec deux B, eh ben c'est exactement il n'y a pas d'opposition parce que tout le système de description
parce que moi je suis de l'école de Martinet, André Martinet, le fonctionnalisme. On a étudié le structuralisme, c'est-à-dire d'opposer les phonèmes les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle le structuralisme. Donc c'est pour ça qu'on oppose le se au te, l'occlusive, et c'est basé sur les occlusives et l'aspirante. Autant pour les autres lettres, l'opposition elle est claire et nette entre l'aspirante et les occlusives, autant pour le B, il n'y a pas d'opposition. B avec un seul B ou B avec deux B, il n'y a aucune opposition. Or, il y a bien une opposition. L'opposition, si elle doit exister, et même je dirais l'opposition qui existe, c'est l'opposition non pas entre un B simple et deux B, c'est l'opposition entre le V et le B. Belda et Vrise. Je ne veux pas dire. Je suis là plus la recherche ou la sagra. Donc, il y a quelque chose quand même qui ne va pas, puisque il est qu'une beuillie. C'est lui, il le veut, il a pas de. Donc, c'est là que je me suis posé la question, et en fait, le bœuf ne s'oppose pas, le bœuf simple ne s'oppose pas aux deux bœufs, il s'oppose au bœuf. Et là-dessus, on a, mais alors là, mais laisse-moi lire l'emploi du vœu qui peut voir n'existe pas, mais c'est vrai, si je tiens à faire la liste. توفق ذا ثمورلين نكمل زعما ادي قارب باللي بويسك فريمون تسكرما ديال الباك ذا ايوا شو تسكرما هكذا ستا هكذا ذا هكذا كا هكذا كا انا اش دير زينا يبان ديني ما ديال يورا ايغراو ديني تاغراو ما ديال يورا كال افيك دو جي ديني رجال مي تاقسيطاكي نو في ياكد بي مالا ثارود ابريل لقد خمم باللي كاين الصغراء ديك دون اون اسوسياسيون مالا هضروا انا ثاني بين قرن ابريل لكن انا قرر ما رابطن ارو بريد دونك قرن بريد اثي دغرني كن يتوالو دونك سي لا je leur explique bien c'est un vrai ايمان مزيان اذرار يوغالس لي لازم مليح يوعرس مليح يوعرس مليح كنا تفرزن بلي البياكير سي كوال يشرب بوالين اقص بوالين يوغر بوالين سفي خز ولا خدمه لا ليست خدمه لا ليست لارتيكل اللي خدمه ولا سبي دونك يوعرس مليح دونك مني جاوي دي قرن دولا قران مسناون ادمال لنا في مسلتكي وكنا ادغنون اسكيلا كي فار دي غماين تقبايلتنا هكا. Il faut carrément, si on reste sur la description linguistique, comme on oppose le cas, le que au que, cas, de cas, le que au que, il faut opposer le V au B. C'est une exception. La linguistique, ce n'est pas une science exacte. La langue non plus n'est pas une science exacte. Donc, le B il s'oppose au V. Voilà, l'attendu. Si tu restes sur le principe d'exploiter, comme l'a dit Winnet Smith, Lionel Galland, que l'opposition se fait entre la simple et l'attendu. Donc, systématiquement, tu te poses la question, tu te dis, comment se fait-il que je prononce V et que j'écris B et qu'on doit écrire B ما نفهم مزيان دادا نغ الدينير مزوامو ذا حرفي سامبل سيون وسكيل كان كيدينا ليونال غالون
ماذا السين السين سكيل دا لي طوندو دونك انه ذا دا اكيد تولي ما كثوره دونك اكل مقل اكيد ذا زواره اكل فيرسوس اكل اكل نسيون الكا ما لا اكل سين الكا ناكا C'est une spirale, c'est une occlusive. ما لا اوكلوزيف اوتوماتيكمون كيدينا لنا الكالون اثنس سين سكيلن هكا C'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. Là, sur les phonèmes aigus, il n'y a aucun problème. واش كوز ميرا واش كوز ميرا ديالي ديال البنك فارينا Pour deux, que, il y a que d'un, il n'y a pas de problème. Il y a أطفال كريم سلايون où le que est occlusif, mais d'une curve. Par exemple, d'une curve. Le problème, c'est au niveau du B et du V. بصح داخل في المقروحان شكون مثل امذيه مقروحان الالبوم ديال سفرا مزوان ويدير ديال 76 فينوفا كي تولي ما كيتاوش ذاك الناس فينوفا ام انوفا كان فافا فاري ثورا ذاك الرفلات يدير الالبوم كاين لو فوكس بوبولي ذاك اغرف اللي مالالاز لو فاتو تيلي الفار الا قضي لي الفار ماشا غير مسناون فرانس ذا نند ذاك مسناون انت اللي معمرين دعوية يتبع ولاد الماروك ولا شنو ياكي كيف يتبع اما انت ما تبغي تبع كان ويا داك فوالا سون سبوزي لا كيستيون او لا كيستيون ما كيدير لا كيستيون سبوز اوسي بور لي زيليف ما راه ندليس سورا اورالمون سين بوال سوسرو نفو مي ما راه ندليس تولي كان بو تولي بابا mais ça vient en conflit, ça fait un conflit linguistique parce que si il y a ما راه هضره كوخام دي برا ما راه هضره قرا بابا ما راه راسي ادليس تولي بابا c'est de la schizophrénie presque on va dire que c'est de la schizophrénie mais كاين الصغرى مي الصغرى مارسنا له هكا بطابلو نعمل يهكر لي كور نغاشو خدمة سلفو باهي سهلت المليح هذا غران امامال مارس نسرسا يزلس باردون يزكيا ماشي زفو دبو دينا تعرقاس اطاسي ديال قرن توعر قبيلي ذاكيا ما روح مش ليا ما روح خاطر الصراسي خدمة سيكسيون جينيرال ديال ليسي مستقبل عادي مش اللي ما راه هضره ليش غير كل قرنت بواثق قبيلي توعر ناس صغار واقيلا ماشي اشي تجان توعر حاشا فوسكيلا كاين باك الفوايا هو ما قال كلشي سهل لا ما يساس مي تمسون دراب عندنا غير يسهل مي وكي يوغانا مسون يسد زهور في اللسن et ça se comprend moi je comprends très bien هذا كيتسموا ساكنه وهذه مسنون ديال تموت يتمثل تاكي دونك هكا تولى تمور كمال بوعمره من الميكانيك نتاع دي تي كيو 5 اساري يخدم ذاكير او طوا دوك سكواس نين 2017 لكن دارني تولمت تمور لي ساكنه ذو الاخرى كنوي وكذا بغانا ادفن تيمور لي وينسن ارتسولن اردينين انا غداروني وكني غادي نسعدين ادعدين دي تي كيو 5 نسرم ولكن ودي تيليا كاين الا غادي يفهموا خاطر ما الا ويفريا كي كنا نتزين تنوض لا ساكنه قاد بلي تسموا لي ثانت تون ليكتور بوليتيك كشكو ذا موسون الماكي دي سكرن اغب لكن دا شو تسموا لي ما فهمش كاين ساكنه سليغا سي يجي ماشي تقسم كيني جو في دير clairement les choses c'est vrai il y a vraiment des années Ms Farhat Mhenni avait lors d'une conférence lors de Cheknia au Maroc il avait soulevé ça moi je l'ai découvert bien plus tard hein. Il avait soulevé cette question voilà mais il en a, je ne sais pas s'il en a fait une affaire politique, cela, puisqu'il mène le MAC, mais c'est lui dire, le MAC d'ailleurs, mais Nkinia
C'est vraiment à partir des études. J'ai quand même fait 5 années d'études de linguistique appliquée à la langue kabyle. J'ai publié déjà plusieurs articles. Même à l'époque, avec l'association Lyon du 20e arrondissement, ils avaient une revue. Là, c'est bien. لا سي بي Voilà. Même j'avais pu dans la revue Ninsen Tourismus, bon ben c'est pas ça le plus important, mais qui n'est des choses Ivrera Diner, effectivement j'ai entendu ça, Tarset le Mac, mais non, mais moi j'ai fait d'abord au moment où j'ai étudié, le Mac n'existait pas encore, donc je vois pas comment. لا ريفو نسميس berbère au pluriel. Voilà, il y a des articles que j'ai fait là, il y a des années, milliards d'années. Donc déjà à l'époque, le Mac n'existait pas. À l'époque où Farhat Mhenni on avait parlé, le Mac n'existait pas. Je l'ai fait dans le cadre qu'il en est parlé, et c'est son droit le plus absolu. Hein, pour moi, c'est pas un problème. Ensuite, c'est vraiment par les études que j'ai pu faire, notamment à l'université René Descartes, où j'ai présenté mes diplômes, où j'ai obtenu mes diplômes, que j'ai vraiment travaillé sur si je voulais aller dans le dur, parce que j'aurais pu aller en sociolinguistique ou ethnolinguistique, mais j'ai voulu vraiment aller sur la grammaire, sur la linguistique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai choisi. Ensuite, que les militants du MAC aient repris, ça, moi, je vais pas leur en faire et même d'autres, il n'y a pas que les militants du MAC. Ensuite, que les militants du MAC aient repris cette analyse, puisque je l'ai déjà publié dans Sewell, et j'attendais les critiques. Et j'attendais, mais vraiment avec sérénité, les critiques s'il y avait quelque chose à critiquer. Mais elles sont jamais venues, sauf des critiques, quelqu'un y vient, tu dis là, c'est comme ça, et colère. سكينه وكذا غفل اللي موسناون ان راكي قلنا شد انك صغارين تسمى وكنا غاكش من كاسيه تقال كلشي فغا تدز فغا الى الكونسنسوس في حلمان تزين تنوض ذاين مي الى قد سامن وكذا كي يدي سكانين غفل مي كذا كي ماشي غفل يعني غير قد يدوس كاسيه كانوا فيها des articles qui تخدموا et دينين ce qui ne va pas et دينين il faut qu'ils argumentent sur ce qui ne va pas et mieux encore si on pouvait organiser une conférence mais jeter comme ça des anathèmes mais moi, je suis sûre de mon fait, de ma démonstration. D'ailleurs, la preuve, à chaque fois, je dis, mais moi, j'accepte les critiques, mais juste pour rejeter, pour dire, c'est comme ça. Voilà. ثاني هي تينوف كاع ساكنه ونتقارب باللي قبل غتنقذ قبل لا كريتيك او يفانا هذه اللي هو ولا فاش تاكين ما ولا مثلا مغلي يدفكا زيريت فكسد لي زارغيومون نون وكني انفرو اغفل كي يزكا يتغالد ضرب المقاحان ماشا اسقسيو ساكنه بور فير لافوكا يعني de l'autre côté شطح دونك ما فاهمه مع دمستان لافوكا نسن اغفل كاين بانك ذا أوري لا كان دي ثلاثة تقبايليت نعطى مزيغ سوما نعطى ثلاثين كلام ثلاثين تي مزيغ نعطى أغبل كي دعني لا دي أغوث مثلا ديري فين النهار دونك غادي نسعى أغبل كي أكن لا دعني دي ثلاثين نظن دي ثلاثين نظن نواجه هكا لا ميديتيراني كيني نكيني خماديون نوضغيس كيني دي فيس بزدانت متسير عطاسايا واحد سكواسنايا أغفل كي قارنس إلى ذي ثلاثين نظام سكينة قارنس البيتاسيزم بيتا كان سيقوال بيتا لا لتر بي اون غريك ضغف نو غريك تو امتي ناتشي دي قار ويكيبيديا انك لو بيتاسيزم désigne
en phonologie une confusion dans la prononciation entre le B et le V, ou du moins l'absence dans cette différence phonétique d'une valeur discriminante qui permettrait une distinction de sens entre deux mots. Parmi les langues, et c'est là où c'est ma question, c'est des langues méditerranéennes, l'un des langues romanes. On retrouve ce phénomène en espagnol, en portugais, en galicien, en catalan, en napolitain, en corse, la sarde, l'occitan, même l'hébreu, l'israël, l'ancien grec. Donc, c'est des langues méditerranéennes. ده الشكل جان إقباليا مي وصل مليح على ميديتيراني سانت وفي اللاكير كدعني إيري في نكيت الدنيا إلا غونسن ماشي غير مزيغ نويا دونك لا كيسيون كي سبوز إي واشو ونسكورا نعرف نشتكي شكون ميلاد تولي نظن دونك شو تيريتينم nous connaissons, on est de civilisation méditerranéenne, on a plus de 2000 ans d'histoire. Donc, on a eu aussi les différentes invasions, notamment les Romains. Donc, on est de civilisation méditerranéenne. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve dans la même situation que Primoyegien يتسمى شو كان نثني فرنسي لا قلنا نكون نسنفرو نسيل تسواع ذا شيك جناها تكون نسنفريا يمين سعيرا يونا كنا اوانيك قبايلي نطا كابيل نا انستيتيوشن اكاديميك هاتيفرون ما مذيغ ثاني مزيغ نظن ونسعنا لي زيطانور ثمايلا يبضد لوانا نسعو لي زيطانور ام لاسبان البرتغي او نيفو autonomie comme le catalan France ou quand on une décision ils sont souverains dans leurs décisions du coup les échecs جان مسنفريا au niveau institutionnel إلا الخلاف يغنى ويجبد ويكنف ويقركا ويقركا mais est-ce que tu es d'accord avec l'idée de Kemal Bouamara دينا باللي puisqu'on est très faible on est dans une situation de faiblesse حاشا ذا وننسى pourquoi ne pas se contenter pour l'instant de consensus au lieu d'ajouter problème à un problème? Ben, ça dépend. Si c'est un problème, pour moi, c'est pas un problème. Alors, c'est pas un problème. C'est pas puisqu'il y a pas... il faut rajouter le V. Il a le V. C'est ça. Il va briser le consensus. Il va le V. Et la vidéo, ou alors, si poser la question, je vais même le veiller. Il y a réussi en partant toujours, mais il n'y aura que l'étude des sons, des lettres, on utilise la phonétique et surtout la phonologie. Voilà. La phonétique de la phonologie, kif. La phonétique, elle étudie uniquement les organes, un son. Par contre, la phonologie, c'est-à-dire ça étudie vraiment le fonctionnement des phonèmes dans la langue. السكينة تمثل كان هو شكي سقبيل لا فونتيك خارناس تمسيسليت كتسقسل لا فونولوجي خارناس تسنيسليت كتسي إلسنا هكا تسنيسليت c'est très important surtout dans la méthode structuraliste la méthode structuraliste ça consiste à opposer les sons les uns aux autres et à voir quel est leur fonctionnement, leur signification dans la chaîne, dans la phrase. Donc, en fait, il n'a pas vraiment répondu à la question du V. Bon, il est effectivement, oui, effectivement, c'est le Mac qui a parlé, Farhat Mbenir, qui a évoqué l'existence du V.
C'est-à-dire qu'il n'a pas donné de réponse, mais qui dit le veuillez n'existe pas partout en Kabylie. C'est la seule réponse qu'il a eue. Inès, le vœu n'existe pas partout en Kabylie. Je sais pas, peut-être, je connais pas toute la Kabylie, mais Meres la Ramed Ishnei, Siyel Temours, Amen Gay, Zeman, Tisiwuzu, Aman Deniran, mais qui n'est, c'est le racine pouvait. Jusqu'à maintenant, à la Rabbinique, quand Baba. À moins que, certains un boom d'Yen Esmer de les villages socialistes, que les coups d'Arabes, Ibn Yessen, les mots de l'Orbeille. Mais là, les nourritures qui ont été contaminées, je ne sais pas, mais naturellement, le feu on l'emploie. Donc, il y a les séquelles, il y a voilà, le feu on le forêt des mots de l'Orbeille. Après, une équipe, donc c'est pas la une équipe, Mouloud Ma'amria. Voilà, c'est toujours un site Mouloud Ma'amria. Quand on écrit Mouloud Ma'amria, il y aura un kéguien, donc la carana n'a rien du tout. C'est Mouloud Ma'amria, vous écoutez, qui ne se l'a pas l'économie psychologique. C'est quelqu'un de très à l'écoute et de très simple et inestimé si Inès. Inès mais il y a Sharon, s'intéresse Inès, je suis pas linguiste. Je suis grammairien. Il a étudié la grammaire ancienne grecque et couleur. Et j'ai lu la préface qu'il a fait au manuel de grammaire berbère de Winnet Smith, Hamid Hamouma Shafar, parce que malheureusement, entre-temps, il mout. يستخدم الليل تجرم ثاقي لينغويستيك الناس تنولى كرا الحوايج يجي يرد لا بريفاس من كتفن الناس فينالمون استخدموا la linguistique, et c'est une bonne chose. Je suis grammairien ancien, voilà. Et je suis sûre, il aurait été intéressé, il aurait cherché à comprendre. Je suis certaine, nous connaissons l'ouverture d'esprit, l'amour que ça a indéfectible, il aurait pas rejeté comme ça. هذه عرضات يفهم سي ما الا يتسوقنا يزمر الحال هذه تباع mais le problème sur le probablement il aurait au moins convoqué une sorte d'un colloque qui va rassembler les différentes tendances pour statuer sur le problème de B et de V. Exactement. Qui n'est pas de Gouridi, c'est l'article qui est déjà là en 2017. Nerd, les seules réponses que j'ai eues, mais qui est Mouloud Mamli, Mouloud Mamli, qui est nerd, qui est mail là, qui est ce que j'attends. Mais il est dit, est-ce qu'il y a une démonstration? Est-ce que la démonstration est claire? Mais j'ai jamais eu de réponse là-dessus. J'ai proposé un colloque, notamment quand j'étais ministre de la langue et de la culture kabyle au niveau du MAC. Qui nous faire une académie et même j'ai parlé à plusieurs reprises de faire un colloque moi je suis ouverte à toutes les j'ai eu des discussions, des échanges, mais à chaque fois, finalement, j'ai répondu. Mais à chaque fois, j'ai donné vraiment les arguments. Mais le MAC, justement. Le MAC, vous écrivez le MAC, bon, c'est leur droit. Moi, je ne juge personne. C'est le MAC qui m'y fait passer et lors d'une rencontre dans le Maroc, c'est une guerre. Pour que le dire le MAC est guerre, il dit cheval.
يهضر دا في الفياكي دغا سقارن هاد اللي كي تسفن تيشرورين ندا وليش تيشرورين فرانشمون في مغالا شما نتسفك تيشرورين ندا وريلي كرا فرستراسيون دونك فوالا عشان ميرسيك فمقرات سلفرحة مقران سكينة نقولي تنتقابل et bravo pour tout ce que tu fais franchement là l'aîné avec tes 5 c'est très bien تنميرتي مساكينة ماذا نوي كمثي دقيقة يذنا نسارع ما كمثي ونيت النون لي كومونتير ذي فيديو تكاد وليم ذا سوذ مصطا نتمثل كنت عني نسارع هذا سنوي هذا كمثي مغلي وين سنة في مسال تكيد تمثال نظن يشدن غارثو ثلاث النار تسني لسنا لنا يوستيك كيسيان مليل يذوان وندير قيمة ذي تالويت